Kaseng Khasi seng kmie kala pyntip paidbah bahkan pynlong ya ka third edition na Thymmei Festival ka banlong haka arpuh ria wat arpuh nyau tarik Risaw arhajar arpuh saw Madan Weiking Jaiaw Shillong ka sdang haka Khubor lai baje janmiet. Haba kren syikilat pathai Khubor haka katsan tarik Risaw Shillong Press Club uba Hammarsing L Kharmar Secretary Culture seng Khasi seng kmie ulaong baga jing pynlong ya ka Tamasa ka ban kyntiew ya ka kolshor. Shuh ulaong bah ka Tamasa kandon ru ka Jingiakob riam tynrai ya ka balakot ka Lukhimai bad Naikhadsaw Synñia bad kandon ru ka jing jing put bad shat tynrai ki bawan benishim benta na keleng ki jaka nong kendong bad sor. Ngikwa kalong inclusive di jikili bagi orang di sport sini tu. Ngikwa apa sen di bawah menangwan ingin sedang include yaki sino itu beri jong Khasi, sino itu beri nangi di tynrai jong tu neutral di sports ne kirwai isio dan dari yang mengapai Khubor Lukhimai buat Naikhadsaw Synñia hantu ni promote ya kijang ti kijungi pasti mulai lalu designer way lalu designer way kadang kowe lagi ke round bagi ya hadi designer way tanpa pilih kijang Khasi pada yang itu Khubor di Jingmentoi di Risaw nilai ba kala nangai mensi meki kenhon kiba seng man pyni larti ti kaniro kala sakya omta nami jela jungi shabaro takdam ikwa ban in khat iki kampun iki kenhon na baru na kamtam na northeast ban wan shimenta kawai jang nathmei da we can translate on from the origin, from the roots. The mat way jang rio idan ka Thymmei la jang ti kwa pan I will see him lang ki para rio ki way everyone in India ti ngatlangin nang penyai kan ya ti ka jing seso long ka positive energy kan ka roi ka jing pa ofisno sarong pa kwa pen bha shu ya la jang ka Thymmei ki ti destur ti kani naso kani ka jing wanra ka jing snu sarong ka automatically ka manifest ka positive energy ka panudang kamba ka sana. Ketika ini orang ani kita duduk sini dari ruspa, dari ruspa memimpin. Dan ada bagi bakara ya ke perkara semua Turki ke kisah orang beruspa ke ruspa pathai kepisah kita. Jadi bagi orang ruspa ke kolshor, kita kolshor. Ini setiap bakar ruspa kolshor. Ini kamtam hasor. Mereka hasor ini kita Weiking pakai Shillong Jadi nanon kita paling ribun onjak kisah mulai projek ai program idon kemungkinan kita kisah di bangin kamu ngim kamu tu pak dan kata dia ke basic idea juga bangin create dari platform